So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Na ito joto viewers ingka ini subscriber ono nang joto no phai kamya phayo tinin bo video tawa. So ingke plan song ang tinin nang no saik nari nai YouTube sa views phaike umsa income ri 1k views phaike 10k views phaike ingke 1 million views phaike chuno umsa income ri ang nang no tinio srai ke saik nari nai. Mami ke chung YouTube obviously chung income ni boy phayo arem boy chung umsa views phaike umsa income phai ang nang no to saik nari nai ingke ang pobo ekdom exactly le saik nari maya arpo ke average bro nimsi ono phayo hi ang nang no to ke idea ri nai. Ingke nang video no pai hanjaro nai to ding ke channel ta phai to nai ro channel subscribe kiya ko channel subscribe ke tidi bell icon on ke tidi bon ke YouTube ni related video ma chon ma banda phai ding ke chong ta wasilai nai umsa views so YouTube umsa income ri ang nang no to strike ke saik nari nai. So ingke ang bonang no ke ha chart of nai ro nai di nang ro nai no mekna first to 1000 views unke chini earning insa ong ang nang no to saik nari nai ingke 1k views okay chini $2 to $10 nimsio chini income phayo ingke $2 ingke chungsio bono 80 rupees by chong multiply khe khe umsa phai nang bono khe nai mayo $1 equal to tawa 82 rupees chole to aram boya nang bo jodo su dollar phai mono 82 rupees by multiply khe di abang khe nang Indian rupees umsa phai nang bono simai nai ingke second okay to 10,000 views nini videos ni 10,000 views phai hanke ro nai di $20 to $100 nisio nini income phai mayo okay exactly le phaya ar bono ro nimsio phai nai $100 to phaya but nini $20 to $30 le nini chance no 10,000 views nini videos of phai hanke okay boding ke no bo $20 no po no 82 rupees by multiply ke di amok nini Indian rupees om sa phai nang bono simai nai okay third number to 1 lakh views unke chini insa income phai mai now ro strike no we to $200 1 lakh chini views videos of views phai han singke $200 ni ba ye $1,000 ni sio chini income phai mayo 200 to 500 nim sio chini income phai mayo actually ro jere 1000 de ma abole phaya mami ke chung chini videos le India no sudu India na emang boya ane boy India ni phataro pani ni na hanke se ni abo income increase umayo mami ke India wa CPC kom ke India ni phataro ke CPC advertise ni CPC bang boya chung dollar besi mayo inke ni India ni phataro jodi se views phai to hanke nini income phonok bang phai nai inke boding ke no chung fourth number no 1 million views chini videos of phai hanke chung sanjora income mai inke 1 million views chini videos of phai hanke $2,000 to $10,000 nini income phai mayo nang bono 82 rupees ba ke multiply ke ye nai di amake nang bono simai nai imsa income phai Indian rupees so inke friends ong bono inke boding ke no nang ro nai no mekna 5 million phai hanke chini $20,000 to 10,000 sorry $1 lakh nini ro income phai mayo nini YouTube channel lo inke abning ke no 10 million views nini phai hanke nini $2 lakh inke nang bono Indian price by rupees so chung convert kena YouTube ni chung sanjora income khemai apni ke ni 100 million of hanke bani ke $20 lakh bani ke no YouTube ni income khemayo inke bangma dinio bo doctor YouTuber ro bani ke no income kheye tongpayo international je YouTuber ro je international views phani ro lebrang bani ke no crore income kheye tongpayo inke nang bono Indian rupees ba ke multiply khene di breke inke nadi for example for $200 no nang bono Indian rupees by calculate ke di boding ke ang nano kya example dinai for example nini income kauni kau $200 phaya $200 no nong Indian rupees to onsa chole tong $1 ni 82 rupees abo by nong bono multiply ke di multiply ke ke nini Indian rupees om sa phai nang bono naiye no mai nai nedi rawa $16,400 nini rawa phai nai $200 phai ke aboding ke no nini $2,000 phai ke am sa ongnai nang ro uchi calculate ke nai $2,000 into 82 rupees ngena di $2,000 nini income phai hanke ro 1,64,000 YouTube nini income phayo boding kheno no nini tre views phai mar phono multiply kene mayo inke friends song tole na phono simaikna 1000 YouTube jono unsa views so unsa income ri na phono tosrai ke samaikna 1000 views phai hanke nini $2 to $10 nini income ongmayo inke chong exactly le samaya mami ke chong phatharo jodi chini YouTube ni views phai hanke abole kamayo ara ke ba India o mahana emongkala asule kaya $2 to $5 nini income phai nai same abon hino 10,000 views phai hanke $20 to $100 nini income phai nai 1 lakh nini views phai hanke $200 to $1,000 nini income phai nai 1 million views phai hanke nini $2,000 to $10,000 abon hino 5 million phai hanke nini $20,000 to $1 lakh 10 million views phai hanke nini $20 lakh to $10 lakh nini phai me bodi 100 million no hanke nini bodi pangma income no YouTube ni dio khemayo okay friends ong tole nang srai ke samaikna YouTube ni chunom samsa views so samsa income dio nke nang te daw tomong ke nang ein comment box so comment ke di nke nang bo video
ब्रेके मा तो हाना कमेंट बॉक्स फायो कमेंट खेदी इनके नांग जे चैनल तांग तो नाइरो आइन चैनल सब्सक्राइब किया को चैनल सब्सक्राइब खेतिंदी बदिके YouTube रिलेटेड वीडियोस माइसन मा पंदो इनके फ्रेंड्स तिनिन जरला आसु जों नेक्स्ट वीडियो मा लेफिनाय जतनो खाकसा